الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله ربنا ورب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين. أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين. أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا الختم الشريف أولا هدية واصلة إلى روح نبي الرحمة رسول الثقلين إمام الحرمين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وآله وأولاده وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. Ey жаратушы жаббар Жейміз, осы қасиетті хатми Құраннан пайда болған сауапты, әуелі адамзаттың алтын ташы болған, екі дүниенің сұлтаны болған, 18 мың ғалам өзінің құрметіне жаратылған сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның рухына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанұясының рухына, сахабалардың рухтарына, асхабтардың рухына, атба табииндердің рухтарына, таба табииндердің рухтарына баштап жеткізгейсін. Ей жаратушымыз, осы уақытқа дейін дініміз, ислам кітабымыз Құран кәрімде бізге қолдан қолға, жүректен жүрекке жеткізіп келген бүкіл әулие, әмбие, ғалым ғұламаларымыздың рухтарына баштап жеткізгейсін. Ей жаратушымыз, Адам алейхиссаламнан бастап біздің пайғамбарымызға дейін күллі келіп кеткен пайғамбарлардың рухтарына баштап жеткізгейсін. Ей жаратушымыз, арқасында ешқандай ұрпағы қалмай бір Фатиха сүресіне зар болып жатқан күллі мұсылмандардың рухтарына баштап жеткізгейсін. Ей жаратушымыз, Қазақстан жерімізге аманат етіп тастап отан соғыстарында қайтыс болып кеткен күллі ата-бабаларымыздың рухтарына бағыштап жеткізгейсін. Ей жаратушымыз, осы жерде әмин деп қол жайып отырған жамағатымыздың өз жұртынан, нағашы жұртынан, қайын жұртынан күллі Құранда өткен марқұм-марқұмалардың рухтарына бағыштап жеткізгейсін. Ей жаратушымыз, осы қасиетті Рамазан айының бірінші күнінен бастап осы күнге дейін, осы қадір күніне дейін күллі жасаған ғибадаттарымызды ашық түрде, жасырын түрде, жамағатпен жекеше орындаған күллі құлшылықтарымызды, ұстаған оразаларымызды өзің қабыл еткейсін. Ей жаратушымыз, сенің расулыңда пайғамбарымыздың шапағатын үміт етіп, осы мың айдан қайырлы болған қадір түнінде осы келген жамағатымыздың дұға тілектерін өзің қабыл еткейсін. Ей жаратушымыз, жамағатымыздың арасынан ауырып жатқан, сырқаттанып жатқан күллі барлықтарына өзің шифаңды бергейсін. Ей жаратушымыз, үйлерінде бір мұсибат болып жатқандардың өзің шешімдерін бергейсін. Ей жаратушымыз, қарызға батқан күллі мұсылмандардың өзің шешімдерін өзің нәсіп еткейсін. Ей жаратушымыз, осы қасиетті қадір түнінде жасаған құлшылықтарымызды, ғибадаттарымызды, түсірген хатымдарымызды өзің қабыл етіп, өзіңнің мақамыңда арғын де бізге сауабын еселеп беруді өзің нәсіп еткейсін. Ей жаратушымыз. Аллахумма раббана атина фид дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Аллахумма раббана иғфир лана ва ливалидайна ва лилмуъминина яума яқумул хисаб. والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.